Pemilihan nomor angka 11, Majang pemilihan nomor angka 11, jurusan. Om Swastiastu. Penonton sareng sami punapi gatrane? Yen sampun becik sane mangkin titiang jadi Masatwa Bali. Ratu Widodana sareng sami senang mirang Satwa Bali ke? Nah, sane mangkin titiang pacang nyeritayang inde satwa sane mamuda pedanda bakti. Kaceritayang mangkin wenten kedes membawa lantang punika boya jetios kedes canga. I kedes canga dua ngerincikan daya jeli apang presida ipun ngama sekacang pulang sane ada di telaga pemuda sane. Sake wanten yadiastun ipun dicangak sampun mempengaruhi sarwa petang mandeng-andeng moga nitri meselepang miwah mengetung para bene tusing ada banipang ditu lantas para bene mendakon teken bicara iba canga adi dinga icang iba subut memangsa be sang canga laut mempajar saha mekedai ipidan bakona kain geleng keras didu ida sang yang widi meraga sang yang kembang ngijelin bako kerahayuan didu bako masemanyu lakar suhud mati-mati lakar suhud nyalana himsohan gitu icana ngeraos teken para subalantas gitu mengeja ulame malkin dia icana lalas icana malih membaca sarang para udah jening kajang-kajang disasih nilakar teke didu para pendegang nilakar usah lagan tur lakar ngejuk jening kajang-kajang di subani nina icana ngeraos sekali para bene jejeh laut bene ngeraos sekali aduh bapak tolongi jetiang bapak kisidanya tiang ajak mengejar ketong selaga ane menjual uling bandegane bapak di subani para bene ngeraos sekali punika sang jana mapi-mapi sadi mapi-mapi angan
Cening nejani cening kau di sidang bapu ketlaga Thomas bebeni anis supo demen diajak mengejam ningah rawas ne isang jangna sekali puni iyu merasa sengsaya didu lantas iyu ngeko daya ipun ngeraos kadi puniki nah bapa nejani tiang ini tulung ngajak bapa kisidang je tiang ketelagane sakewala tiang pangganong di bawang bapan sakewala yen dangal bapa awak tiang nak baot bapa lingah raos ne bicara iyu sekali punika icana ngeraos sekali punika nah ceningin mula kedo pengide ceningin mai menek ke bawang bapan ini jadi cening lapar ke berang bapo ketlaka ane ieh ne singit tur melangkis kelesang sara kap ke berang iyu ketlaga ne lakar ketuju sakewana di jalan diritat kalau iyu kakak berang oleh sang jama ditu iyu nepokan tulang timpal-timpal ni mengkacakan di luar batu ni sebelah itu iyu gedek mana pun gelesang satu cana subo mekere nekat itu di luar batu dije iyu lakar ketata laut jani di subane iyu nekat itu di telagane pede basane iyu laut iyu ngeraos banglas kan ibu sang cana saja buka pedano bako solahiban mapi tulung lakar nulungin wake ajak mekejang sake wala cai ngamah mekejang timpal wake ini kadi rasa sing pantas cai hidup di dunia keto iyu mengundi ngajak ijang gelesang satu makabar jadi icama aja iyu sake wala bau ni icama kacepet ban capit ne iyu lantas iyu memunyi kadi puniki ne subo cai solah cai tu sing manut tekeni sesama kadi rasa bungun cai ne aluh memunyi lakar ngora nulungin ijang ajak timpal ijang mengejang sake wala endo tuak winaya cai ne dadi jelema endo tuak winaya cai ne dadi buron sane tu sengelah rasa pedalem tekeni sesama keto iyu pedih ngajak kedes cana raris kedes cana nunas ampura ke iyu pasing bau ne kecapek kedes cana ngeraos tadi udah jadi iyu duh bapa cepet ini lepang cepet jadi dan bau bapa ini bapa sidang makian mirang raosan cana sekali punika iyu ngancang gedeng basang tur ngeraos kadi punika ibu sang cana yen kene solah ibani kadi rasa ibu sing pantes nu hidup di dunia jani lakar madian ka ibu lakar akas ka ibu aji capit ka gelisang satu iyu i cana makin sampun padam
pikenong nyari satu puniki wantah diragam nenten dados medaya corak duaning medaya corak punika nenten pacang ngemulihang kerahayu pingalih diragam dados manusia mangga tetep ngelestarian danu telaga pinaka genah pemiji langkonya mangga presiden becek tur lestari tur napi sane wetan ring telaga punika saruminane sami ngemulihang kerahayuan tur presiden ngelanturang kauripannya. Aingeh para penonton sareng sami wantah asa punika satu pedana baka sane presiden aturang titiang ring kerahinana badung ngangupura kirang